dòng hi lal pa sia tui an dia suang thing le pe a me mo zuang an ni sok si en kin hi san me an an ni lal pa sia en ma Hey, I know thing. Ikaw na kapos buwin ka tinapin kalbani kang sugapan. En kinhisan na diyakin ang di lalpas tiyado en makatulong Samsai, siarku mengekha, kami tuika, aku shalom. Sungguh harus sesini kuat bila ini. Anymore